Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dobrodošli u novi krug razgovora u okviru govornog tribinskog programa Kulturnog centra Novog Sada. Danas govorimo o političkom nasleđu Svetozara Miletića. 2026. godine, kao što smo na prethodnom predavanju to naglasili, srpski narod, država Srbija, Novi Sad, Srpska Vojvodina dočekali su veliki jubilej. 2 veka od osnivanja Matice Srpske. Ali odmah potom, 22. februara, Novi Sad i srpski narod dočekali su još jedan veliki jubilej. 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Zapravo, Svetozar Miletić i Matica Srpska, čije su sudbine, životi, isprepleteni bili i uticali jedni na druge u nemerljivoj razmeri, oni su zapravo vrsnici, rođeni su iste godine. I kažem, slične su im i tekako bile sudbine. Koliko god se ponekad razlikovali, još više su svojom delatnošću uticali jedni na druge. Međutim, nećemo danas govoriti o tom aspektu života Svetozara Miletića, uostalom, moje uvažene kolege, pogotovo Miloš Savin, Srđan Graovac, nedavno govorili su o Svetozaru Miletiću. Mi ćemo danas govoriti o političkom nasleđu delatnosti Svetozara Miletića, evo 2 veka od njegovog rođenja i 125 godina od njegove smrti. Mnogi danas kažu, možemo reći ispravno, da je idejni politički tvorac Srpske Vojvodine, odnosno njene funkcije, njene uloge, bio Svetozar Miletić. Iako on sam u procesu nastanka srpskog vojvodstva 1848. godine imao je zapaženu ulogu, ali ne i prvorazrednu. Iz prostog razloga on je tada bio mladi student, đak, i njegova uloga u životu srpskog naroda, u istoriji srpskog naroda, u prečanskim zemljama, odnosno u istoriji prečanskih Srba, biće ostvarena u narednim godinama, narednim decenijama, pogotovo onda kada je srpskog vojvodstva kao političke institucije srpskog naroda nestalo, makar u formalno-pravnom smislu. A onda, zašto kažemo da je ispravno? Mnogi tvrde da je Svetozar Miletić idejni tvorac Srpske Vojvodine. I to u vremenu kada Srpske Vojvodine nije bilo. Pa jeste tvorac ideje, kako smo naglasili, o funkciji, o ulozi Srpske Vojvodine. Srpsko vojvodstvo, odnosno teritorijalna političko, autonomna teritorijalna politička zajednica srpskog naroda, jeste misao Svetozara Miletića. I on je nju veoma jasno, veoma precizno u svojim brojnim radovima i u svom političkom delovanju istakao. Najviše, naravno, u Tucindanskom članku, u radu Blagoveštenskog sabora, 1861. i Lindenskog sabora kasnije, u okviru Kikinskog programa i naravno Bečkerečkog programa, uopšte u delatnosti Srpske narodne slobodovne stranke. A kažem još više u svojim delima, u svojim novinskim člancima, posebno putem zastave. On je definisao šta je njegova ideja. I to je, možemo reći, klasična ideja, klasična misao jednog građanskog radikalnog demokrate. Bez obzira što je on u nekim svojim fazama, možda kod njega možemo prepoznati ideje Svetozara Markovića, pogotovo, naravno, kod njegovog zeta Jaše Tomića, ali on je tipičan predstavnik srpskog građanstva, perioda romantizma. On je u političkom smislu mnogo više nego u nekom drugom pogledu tipičan, klasični izdanak srpskog romantizma i građanske misli srpskog naroda o poimanju sopstvenog bića, sopstvenog integriteta i njegovog položaja u ondašnjoj Evropi, u ondašnjoj Habsburškoj monarhiji, ali i generalno na prostorima, na etničkim, istorijskim prostorima gde su Srbi
živeli. Šta je njegova misao, odnosno ono što mi prepoznajemo u njegovim radovima i u političkoj delatnosti? Njegova misao je bila skoncentrisana u naporu, u trudu da na prostoru Kraljevine Ugarske, u Habsburškoj monarhiji, kasnije u Austro-Ugarskoj, budu stvoreni uslovi za jedno drugačije ustrojstvo političko-pravnog sistema. I da to političko-pravno, odnosno da to ustrojstvo političko-pravnog sistema odražava duh vremena, građanske Evrope, da građanska prava Ustavom, kao najvažnijom materijom političko-pravnog sistema na kojoj bi trebalo ono da počiva, da ustavna prava pojedinaca, a onda i kolektiviteta, budu do maksimuma zaštićeni. I da svi narodi u okviru Austro-Ugarske, pre toga u okviru Austrijskog carstva i svakako u okviru Kraljevine Ugarske, da prava svakog naroda, svake nacionalne zajednice budu zaštićena, kako ona kolektivna, tako i svakog pojedinca. A šta on predlaže kao mehanizam zaštite tih prava? Postojanje jasne institucije političko-pravnog karaktera za svaki od naroda koji žive u Habsburškoj monarhiji, posebno, naravno, sa fokusom na srpski, a odmah zatim i na rumunski i hrvatski narod, sa kojim je on smatrao da bi Srbi u Habsburškoj monarhiji trebalo da imaju jednu zdravu saradnju ili saradnju zasnovanu na zdravim osnovama, kako bi zajednički lakše nastupali prema centralizatorskim, hegemonističkim težnjama ondašnje Pešte ili ondašnjeg Beča. To je njegova misao. On i nije čak, naprotiv zapravo, on i nije čak zatočnik ideje o vojvodstvu Srbije i Tamiškog Banata, onako kako su je zamišljali austrijski vlastodržci i čega su se držali najvažniji predstavnici srpskog naroda, duhovnog i svetovnog karaktera ili duhovno-svetovnog porekla, pogotovo ako govorimo o hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve ili Karlovačke mitropolije tada, ili ako govorimo o nekim konzervativnijim političkim krugovima srpskog naroda u ondašnjoj Habsburškoj monarhiji. Što ne znači da ti krugovi i duhovna i svetovna, kako aristokratija, tako još više predstavnici najviših slojeva srpskog građanstva, koji su zastupali ta konzervativna mišljenja, o uklapanju interesa srpskog naroda u političku stvarnost tadašnjeg Austrijskog carstva, što ne znači da su oni bili na pogrešnom tragu. Oni su jednostavno u jednom posebnom kontekstu velikog pritiska na Srbe u Habsburškoj monarhiji pokušavali da očuvaju putem postojećih institucija i na osnovu istorijskih privilegija koje je srpski narod dobijao od strane habsburških vladara, pokušavali su da očuvaju esenciju srpskog bića. Što često Miletić nije dobro razumeo, ali je, kažem, u skladu sa sopstvenim i temperamentom i sopstvenim sposobnostima u duhu vremena građanske epohe, odnosno građanske Evrope, zamišljao jedno drugačije ustrojstvo društva u kome Srbi žive. Bio je svestan da možda za sopstvenog života neće videti rušenje Austro-Ugarske i onda je jednostavno pokušavao i to sa velikom ličnom žrtvom koju je podnosio zbog svog mišljenja, pokušavao je u takvom kontekstu da izgradi strukturu srpskog društva, institucionalno je zaokruži i zaštiti putem neke političko-pravne institucije, pa bila ona i srpsko vojvodstvo, kako bi srpski narod u tom kontekstu, u tom vremenu opstao, a ukoliko je to moguće, u trenutku kada međunarodne prilike, koje su uvek fluidne, uvek se menjaju, da u datom trenutku ta srpska Vojvodina, ta institucija srpskog naroda postane osnov za prisajedinjenje, odnosno za oslobođenje i konačno ujedinjenje srpskog naroda u jednu političku instituciju, to jest u jednu političku zajednicu, odnosno državu. Njegova krajnja zamisao jeste rešenje srpskog nacionalnog pitanja, institucionalno, političkim putem. Ali on sam, ili u zajednici sa svojim saradnicima, političkim saborcima u okviru
njegove liberalne, slobodoumne, uvek opozicione stranke, teško da su mogli to izvesti na političkom polju u rvanju sa mađarskim asimilatorskim ili nemačkim, germanskim, imperijalnim težnjama u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji. Sve to zajedno, naravno, ne samo da ne umanjuje, naprotiv, afirmiše slobodarski duh koji je progovarao iz Svetozara Miletića i iz njegove ukupne delatnosti. On je nepobitan, on je svakako ispred svog vremena bio i zato je njegova misao opstala do danas. Ali zato je ona i pod neprestanim udarima i pod nepotrebnim ispitivanjima aktera različitih savremenih trenutaka u istoriji srpskog naroda posle prisajedinjenja 1918. godine. Kod njegovih nekadašnjih možda političkih istomišljenika ili istomišljenika njegovih političkih naslednika, a onda i političkih protivnika njegovog političkog nasleđa, pogotovo okupljenih oko grupe prvo u početku vojvođanskih demokrata, oko Vase Stajića, pa onda kasnije i oko radikala u Vojvodini, oni nisu do kraja razumeli šta je konačna misao Svetozara Miletića. Često se takva pozicija pripisuje i Jaši Tomiću. Zbog njegovog članka Plač Vojvodine, nakon prisajedinjenja, godinu dana nakon završetka Prvog svetskog rata i prisajedinjenja nekadašnje zemalja srpskog vojvodstva Kraljevini Srbije, odnosno Kraljevstvu i Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Jaša Tomić je kritikovao odnos tadašnjeg režima prema prečanskim zemljama, prema Srbima u prečanskim zemljama, verovatno i opravdano, ponekad i preterano, koristeći prejake reči, ali Jaša Tomić nikada nije dovodio u pitanje veliki nacionalni posao, odnosno veliki nacionalni poduhvat, nastao na osnovama delatnosti Svetozara Miletića, a u kontekstu potrebe da srpski narod bude slobodan severno od Save i Dunava i da živi u zajednici, ujedinjen, u slobodi sa ostatkom srpstva, bez obzira gde je to srpstvo živelo južno od Save i Dunava, da li zapadno ili istočno od Drine. To ni Jaša Tomić nikad nije dovodio u pitanje, a kažem, to je čak nekad iskrivena, ali vrlo jasno prepoznatljiva između redova, misao koju prepoznajemo u radovima, u tekstovima Svetozara Miletića. I u istoriografiji o njemu i o biografijama o njemu koje to jasno podcrtavaju. Problem nastaje posle Miletićeve smrti i posle smrti Jaše Tomića. Nema sumnje da su Bačka, Banat, Baranja ili Srem našli se u nekom trenutku u tadašnjem političko-pravnom sistemu Versajske Jugoslavije u svojevrsnim neprilikama, ekonomske, socijalne prirode. Ali moramo, kao što smo više puta ovde naglašavali, moramo razumeti i jasan kontekst vremena i kontekst prilika u kojima Jugoslavija nastaje, da je to zajednica koja je izgrađena na više političko-pravnih sistema ili od više političko-pravnih sistema, od više administrativnih uređenja, više prosvetnih, monetarnih sistema i da je naravno ophrvana različitim drugim izazovima, pre svega zbog nacionalnih pitanja, da je ona teško funkcionisala. I da tome krivicu ne bi trebalo tražiti kod Svetozara Miletića ili u ideji o srpskoj Vojvodini. Ideja o srpskoj Vojvodini je imala svoju funkciju koju je ostvarila, naravno, oružjem srpske vojske 1918. godine, ali i voljom srpskog naroda izraženom te 1918. godine i u prethodnim decenijama i vekovima. Ona je realizovana i zaključena.
funkcionisanje tih delova nove države u okviru jugoslovenske zajednice, pa i Srbije posle 1945. godine, je misao nekih drugih političkih struktura. Zapravo ideja o nekoj ne Miletićevskoj Vojvodini, ona nastaje u krilu hrvatskog separatističkog pokreta između dva svetska rata, na idejama pravaških, narodnjačkih stremljenja hrvatskog društva i hrvatske politike pre Prvog svetskog rata, a razvija se i u okviru komunističkog pokreta i u kontekstu njihove materialističke logike i marksističke doktrine o tome da su Srbi hegemonistički narod, prema tome i produkti njihove politike moraju biti hegemonističkog karaktera, koji je neprihvatljiv za manjinske narode ili druge narode u Jugoslaviji ili za radničku klasu ili radne ljude. I u tom kontekstu oni prihvataju ideje hrvatskog separatizma, hrvatskog separatističkog pokreta, pogotovo onog desničarskog karaktera, mada i levičarski u tom pogledu nije bio spašen, odnosno nije bio izdvojen. I oni afirmišu posle 1945. godine ideju o Vojvodini, koja nikakve veze nije imala sa radom Svetozara Miletića, sa njegovim političkim nasleđem, niti sa idejom srpskog vojvodstva iz 1848. godine, kažem, koja je zaključena, završena, realizovana 1918. godine. Ta Vojvodina nastala 31. jula 1945. godine, kao autonomna pokrajina u okviru države Srbije, koja je opet s druge strane bila federalna jedinica socijalističke Titove Jugoslavije, hladnoratovske Jugoslavije, ona dobija karakter države u institucionalnom smislu na osnovu Ustava iz 1974. godine. I do 1989. godine ona se zasebno razvija. Zasebno se razvija. Gde klica vojvođanskog separatizma, afirmisana posle 1945. godine, zapravo dolazi na vlast. Koristeći benefite, privilegije, koje je komunistički totalitarni Titov sistem za nju obezbeđivao još od 1945. godine. Onda kada je presečena ideja, realizovana ideja o institucionalnoj zasebnosti Vojvodine sa državnim karakteristikama 1989. i 1990. godine, taj deo političke i akademske intelektualne javnosti, bez obzira što je većinski bio srpskog etničkog nacionalnog porekla, ostao je uskraćen za svoje privilegije, što je kod njega kolektivno stvorilo osjećaj frustracije. Jer su se suočili sa saznanjem da se više nikada neće vratiti na vlast, ili se makar njihova misao u svemu antimiletićevska, suprotna političkom nasleđu Svetozara Miletića, neće moći ponovo afirmisati. Do uzleta novog dolazi posle petooktobarskih promjena 2000. godine, da bi posle 2012. i 2016. godine praktično prestala da postoji. Poput požara, žarišta ponekad izbije, ali od tog momenta Vojvodina više nije nacionalno ili političko pitanje. Međutim, ideja o borbi protiv političkog nasleđa Svetozara Miletića opstaje. Kao nekakav zalog nacionalističke politike moderne hrvatske države u njenom večnom sukobu protiv srpskog naroda ili sa srpskim narodom, a protiv Srbije. To je ono što mi kao društvo moramo da suzbijemo, da tome stanemo u kraj, a to ćemo uspeti samo ukoliko dobro razumemo šta je političko nasleđe Svetozara Miletića. A ono je, kako smo rekli, sazdano oko ideje da je Srbima potrebna
politička institucija autonomnog političko-teritorijalnog karaktera, kao koraka do ujedinjenja kompletnog srpstva u slobodnu, demokratsku, građanski ustrojenu, političku zajednicu, odnosno državu. Uostalom, on to nije smeo tako napisati ili o tome slobodno govoriti. Ali on kada se zalaže za federativno uređenje Kraljevine Ugarske i Carevine Austrije, koje bi konfederalnim putem bile povezane u dualnu monarhiju, gde bi svaka nacija trebalo da ima svoju federalnu jedinicu, on govori zapravo i o srpskoj Vojvodini kao zemlji u okviru tadašnje Habsburške monarhije, gde će biti poštovana prava svake nacije. A to je Vojvodina danas. Samo ne u Habsburškoj monarhiji, nego u Srbiji. To je još jedan aspekt političkog nasleđa Svetozara Miletića koje moramo bespogovorno da negujemo. Ja vam se sada zahvaljujem.